Soil conservation asai ka malong aron repen vorenga hoi ki pia phuthak karbiare so tumpen nitroxian che song tanglo Lokhiram rong phara rong along lunka namalin ke paman pon Langsumi pi block pen ningkan ese ke klem asai an lakha ke namai ki dengpon Kardom karbeng nong life Adap Abirta long pen nilisami Julie baby nonorji ekta birtang ton pen Soil conservation asai kamalong aron repen vorengang hoi ki pia phuthak karbiri so tum pen nitroxy che song therapy ta karbeng autonomous council pen thangna ralam ka videt pena jok ning ki pung chupak langsi ka che songari so tum ami thanga ju che soilong lo Aron repen soil conservation asai kamalong isia vorengang hoi pen bang hini tuma phan ki bidara jok kiramtang arko ni phai kre hini pen joji junje pen che songbom bang bom pen kiramtang arko ni phai kre ner cap arni an nitroxy chok tanglo setame karbeng autonomous council atum pen thangna ralam thek khabe det pena jok ka che songari so atum ame thanga chu che soilong saya karena আমি আজি বাধ্য উপায় নাই autonomous council ইমান কমজোৰি হৈছে নেকি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কি কৰিব এতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ কষ্ট আছে একো আগবাঢ়ি নাই সেইকাৰণে আজি আমি দুখত মনৰ দুখত আমি আজি চুলি মণ্ডন কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল এইটো autonomous councilৰ ফেইলিয়াৰ নেকি এইটো ৰাইজৰ ফেইলিয়াৰ নেকি সেইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰো নো জাষ্টিস নো ৰেষ্ট Karbeng autonomous council ke chari atum ame thangara ra phan kaching hon thek thea job army arbe bupe towara lok sai job je song nang ko nasi KAC long serang hoi kang ni prong atum rara so ki sung ke boy pa jok thek the pulote me thang nang hoi pen che onang ji pusi ning je pong ni dom ka jang tum na son no de la pusan le lama nang litum nang mi thang rara so dum han ka chinek achu pa chiki nang set la pusan le lama nang litum nang mi thang rara so dum han towar pa nang set arve arni na pa char silo nang litum rara so ban ka chinek nang litum man selang hoi long nang pangi ke ni litum karbiang long arat aput ha a problem hai no pari dress jiban jina litum fan serang hoi long pani lo no na pon litum rata kisung ke boy kaljuji kali sin litum ke rat fan se kisung je pirong la jin litum modurja dikhel bukona ke ai lapen mukul kathara ke ai nang litum hadak serang hong serang hoi kang niji a order velo se prop jinmen nang litum on moral grounds resignation jipi no News report Karbeng Long Live Karbeng autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang Karbeng Long aphan ke pathwa hin ansu sa kang tu yang deng ke pali dun thekje aphan mang ponsi kedamtang arkoi ni phai pho arni pen ingdeng pho CM gold cup pangcheng ponsi kedamtang arkoi ni phai kretrok CR ni an mesen pen angdung kiti ka pathu pon Bangso angdung kiti ke pathu panalong alohia man pen Karbeng autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be KAC MLA EM MAC atum ke do ana tum che tong dun si bangso angdung kiti ke pathua long RDP dun Bangso angdung kiti ke pathua long kam CFC lapen Hyderabad FC ang bongsi pathu bondo ke pathu unahud hin hinate rangta ke theka ching barchit pana jok kerem ke hai patini pothek thedet lo bangso aphan extra time mate akeli apor setami pipon thulo setami apor lidera phi setami kerem ke hai patini pothek thedet lo laswa phi puthot kerem ke hai ka patini bekja phan pora tie breaker pachitur konsi Hyderabad FC atum gol pumni lapen comes mate KMS FC atum gol pum pli thaponsi ke hai anu i chepalong kon
News Report Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo koilamati ahabar upper day room lokhiram rong phara rong along kedamtang ar koi ni phai kre trok CR ni ani kang sampor phai ke thom malom pen lun kanamalin ke paman pon Bangso Joy Mek rong parching room youth committee atum pen patir piponsi lokhiram rong phara rong along lun kanamalin pangcheng ponlo Bangso Joy Mek cheng chia prang kalitang sobita hanse pi lapen kalitang anisha ingtipi atuma phan kachiki mo asai deng ponlo Upper day room lokhiram rong phara rong along kedamtang aningkan isi kangting ko atumon ke japena joini pinnangan ning dupen donang lo Apor pepen adai ka bepin amusumar bang hini kalitang sobita hanse pilapen kalitang anisha ing tipiatum jirpipi rong roki jui kilun ke kan lapen lo ke charli apor chira hotsi apran ke dam nang jui pena jok api apo lapen adona rabatum ning ke open Puthot ning karong ki doji aphan matha ponsi labangso ki chengsi rong hangching room youth committee atuma hinpen lun kanamalin paman ponlo Bangso along kilun ke kan kache pateji pura rong berong thakpen bang phokke prakethom lapen koilamati choki hola lapen vomulang solong pen bang kep ari soi jangatung kache pateji aphan nangche tongdun pusi rong parching room youth committee maifu Jameson rong par dun maifu Vivelson rong par lapen rapchun bang phi Jelina rong par piatum pachini pon Sampai nang cara tertentu, masih itu bangso asli Malaysia kini pon lagi. Itu owe kini apa? Langsung saya cuma perang kunci masih itu apa? Tapi klaim pon pon. Masih just mepet. Ini karena lo mati. Council lo kecil risi kita hello, penili. MSC apa? Kecil risi lo pesan hello. Itu manikan orang lelah hybrid itu ikan di sebenarnya itu. Penstes ka liya jao check in pensi hai kita claim na lo apne tum chipitu pensi lai hui pili polo bas nile tum ka chuning richa bang ke lalo na un pulote labangso election aprang ke open space na meaning to phana ke pivek ja phansi council long same chuning ri lo la pen nilip IMC pupitro ke hai phasame chuning ri parpik lo Labangso Joy Mek Misen Pen Kipachun Ponjia Phanpura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang KAC Deputy Chairman Rite Singh Hi KAC MAC Pabitra Rongpi KSA CEC Barnabas Killing KFA Tiripia Maipu Avinas Ronghang Lapen Kapre Katum Cherap Chitu Pipa Jodunsi Bangso Joy Mek Misen Pen Pachun Ponlo Koilamati Pen Samson Inti Karbi Anglong Live Along tin na blog along ta ningkan ne sekpen ke claim ke na masai mate prek jama scheme pen nang kele ason ke doan along ko anang dengsi ke claim kele aputhak phuluni constituency ke parlo dengki mo apam along ke damtang ar koini phai krener ke barni lakha ke na mai ke dengpon Phuloni constituency ka parlo dengki mo apam along isi ronga sara mai pu irponsi langso mepi blog along ke damtang suri hinira inquiry isi aninkan prek jama scheme pen ki pipona sai along kopi koson pensi ke claim ponomapu alakha ke empon Sarsing Kathar pen kachepa hem phupona mayalong alohia man pen Phuloni VDC chairman Kondor Kro langso mepi blog video konok lota teron piatum chetongdon Bangso Maya long kopuson pensi job card along men kache thapdun lapen asai ke claim dun jima power sai phuthak kache thanchimun padopon মানে গাঁও সভা হয় আমাৰ গাঁও সভা মানে ছ'চিয়েল অডিট হয় মানে সমা তেখেতসকল ছ'চিয়েল অডিটৰ কাৰণে ষ্টেটৰ পৰা মানুহ পঠাইছে দুজন এজন দাস আৰু এজন আছে নাথ বুলি তেখেতসকলে 5 তাৰিখৰ পৰা ছ'চিয়েল অডিট কৰি আছে গাঁৱত কিন্তু বিহু তেনেকৈ বহুত হলিডে থকা কাৰণে তেখেতসকলে বেছি কৰিব পৰা নাই আজি হেইটোৰ ওপৰতে আজি স্পেশাল গাঁও সভা পাতিছে Phuloni Pendirchuna Rongpi Karbi Anglong Live Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Kabor Ipon Penajok Lakhakre Troxy Bokajan Ele Constituency Angkangalong Kedamtang Arkoini Pai Krener Kebarni Balipathar Jugeswar Siam LP School along Chief Minister Special Package Anti-Fund Scheme Pen ICDS Center Rahem Kikim Ponjia Phan Nujok Ke Sompon
BJP Sarupathar Mondolomai Phu, Lokhiram Rongpi Pen Kachapahem Pupona Mayalong, Alohisar Puaman Pen, Karbianglong Ottermas Council EM, Jagat Singh Engti, Chetongdun, Lapenan Parta, VDC Chairman, Riso Singnar, Dilip Rongphar, Kaphu Katharpi, Nasing Ronghang, SGB Lapen GB Atum, Chetongdun. Mayalong, Kachetongdun, Alohisar Po, Karbianglong Ottermas Council EM, Jagat Singh Engti Arideng Pensi, Bangso ICDS Center Hen, Kikim Ponjia Phan, Nujo, E Pondo. Lason tak taksi, kedamtang arkoi ni phai krip li arni setami, Kaliani Lapen, arkoi ni phai trok arni, Rang Salia Longka, ICDS Center Hen, Kikim Ponjia Phan, Nujo, Sompontang. Lapen pangrum petpen, Bokajan LA ang kangalong, hum crazy, Lapen ihum, ICDS Hen, Kikim Ponjia Phan, lak ingkoi rapotang kapanong ponopisi. Karbiang Northerners Council EM, Jagat Singh Engti Pen, Ning Jepong. আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ লোকেল MLA তথা ডেপুটি স্পিকাৰ ডক্টৰ নুমল মইনুন ডাঙৰীয়াকো মই তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ মোৰ সমষ্টিত এটা দিছে আজি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টন আমি লেট কৰিলোঁ সময়মতে যাতে সেই কামটো শেষ হয় তাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰেক্টৰসকলকো আমি ক'লোঁ আৰু চৰকাৰৰ যিটো ষ্টেপ য'ত LP স্কুল হ'ব তাৰ ওচৰতে বনোৱা এইটো ভাল ষ্টেপ কাৰণ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত কৰিলে কি হয় তেখেতসকলে স্কুল যিটো এনভাইৰনমেণ্ট নাপায় এইটো সৰুৰ পৰা তেখেতসকলে যে স্কুলৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট পাব আৰু যিটো চৰকাৰে যিটো চিন্তা কৰিছে স্কুল এডুকেশ্যনৰ কথা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অভিযান এটা হ'ব সৰ্বশিক্ষা আৰু RMSA SSA এমালগেমেট কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান হ'ব এইটো ডাঙৰ ষ্টেপ এটা স্কুল এডুকেশ্যন ক্লাছ 1 to 12 বা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ যিটো প্ৰি স্কুল গোটেইটো এটা জায়গা তেখেতসকল এটা এনভাইৰনমেণ্টত এটা স্কুল কমপ্লেক্সত যদি কৰিব পাৰে Bokajan LA ang kangalong, lason ICDS Center Hem Kimi Kepajir Bon Aputhak, Rara Tumpen Aning Arong Rentilo, at Helata isi kaching Turang Hegloputa, Cherok do Arara Tumpen Ninjirinti. Bokajan Pen Ananterang, Karbiang Long Lai. Pinia Abirta Gelapon si Kantonilom.